kublai ya fi boro ni lastang benai jong ke rosary bokwet benai Oktober te ngatrai naga daw jong ke lockdown ni myo suban le duai kumbang insai le mensua te ngatrai Muntau sinem kam ha bangin nam klet ban duai lang ke rosary kum ke ingesam. Pan kita gi bala bat kideru ban parsyang ban la ban duai baro south ligi jingmaya. Kumno muntau benai jong ke rosary. Te bale ngong kene namar ke rosary kalong ngila panong ka mini jutang batumai. Ki jingja baro jong ka jingpanim jongi da kantup lang ha ka jing duai rosary. Te tangi phasha ka gospel card kum Lucas kalanang baning kong the card R. Tartar ngan sa shupule tang nang tai Angel Gabriel lawan Shakamat Maria pat ka ongum Angel ulaong ko Maria worship ting Ublay ula committee fi pensa pun kon pensa kayo kon pensa ay kerteng Jisu unsalam ba kraw an kord ukun jong ublay ba kleitam kumta terter fi deban pule kumno u angel ula ong kini kintian bale fi deban pule kitab Genesis kelano nga bala de kord kat ar terter adem ba fi pule kane ba fi pule biang ne pensa sungtu kumno bale te kane ke baja hangne ka longa jing long jong ka jingkular jong uble ha kitab Genesis te kan ma habangi duai rosary ngile ayu ni pendon kam ta kine ki jog kenten tapi pule baro sa duai baro south lig rosary kamod ars pasien ni pendon kam ye kene kaktin ba uble pa wala hikayo Angel Gabriel ban ong yak jait ban ribaro But Maria galong baningkong ban sengap. Te haba fi ngi duai rosary ngi kan maulud ki jingmaya jong ke jingpenim jungi nadu kane hadu ka jing simno jong ke Maria shabeneng. Te kan mau ngi yo jingker khu haba ngi duai rosary. Kane bun sing iklet. De ka jing duai jungi pan Yo jingkar ku na oble na banda jingi te war klet badu ble baru bor baro pa baru kon baru mansim ba kurun kar ku yefi